Nkosi egameni lakho Jehova namandla mkhwisabe uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele khulekela ingilosi khulekela izithunywa esebelala emhlabeni esebangasekho bakhanyise bavule konke okuvalekile uNkulunkulu namandla ongcwele ihlenge kuze kulunga Jehova namandla mkhwisabe uNkulunkulu aphakade khuleka abukela bakhona emakhaya abafuna umsebenzi emabhadi labanemasha abafuna inhlahla laba obekwa isandla phakathi laba ohlala ethembeni bese bayaphumela moya ongcwele ngikhulekela konke okuphi ukuthi makukhweshe makuchele emzimbeni babukela bakhona emakhaya abagulako okusemzimbeni njengamanje ngithi mavuleke emsebenzi kuvuleka inhlanhla kuvuleka izithunywa uNkulunkulu amandla kwezulu fikela ukukhanya ngesithunywa sasemanzini ngesithunywa sentabeni phakathi ingilozi amandlozi aphakame kuvuleka uphupho lamahle kuvuleka amaphupho lamabi avaleke angabi khona Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka egameni lakho mngcwele phela umbukelo khona ekhaya nje ongibukelako yonke indawo South Africa wonke Swaziland Botswana America Zimbabwe South Africa lapho sowethu eJimmiston abagulaka abafuna umsebenzi abafuna impumelelo eEmelo eWitbank lapha iJozi phakathi ethembisa ngiyakhulekela Nkosi yamakhosi Vryheid Thekwini ngiyakhulekela lapha eThekwini nasempangeni Nkosi yamakhosi ngithi moya amandla ngongcwele dedede unyama vele ukukhaya Richards Bay ngithi makwenzeke imangaliso njengamanje Nkosi yamakhosi abadinga umkhuleko kaMphrofethi Dlamini mawungene kube impilo zabo basebenzele baphumelele njengamanje egameni lakho phakade haleluya mbukelo khona ekhaya okukhuluma ngomprofethi uDlamini umthanazi osebenza ngesithunywa lapha namhlanje ekhaya esigodlweni sami kunabantu engiyabona futhi sasalokusako ibe ngiseThekwini ekseni ngo10 o'clock ngiseThekwini kukhona nje sengibabhala ebhukwini ekusengikwazi ukuthi sasa ngibabone lapha eThekwini abafuna ukungibona ngikhona eThekwini sekukhona ngibabhala ebhukwini lami abadinga iwasho zami sebashithi bafuna inani ngibe ngibaphathele sekuseni lapha eThekwini ngibona khona ekhaya ngithandaza ngisebenza ngamanzi ngihlula ngendlela ezahlukahlukene ngihlula ngebhodlela liba namanzi neseshi phakathi ngifike ngihlole ngani nangesibuko ngihlole nangani futhi ke nangomoya nangekhandlela nakhona ngiyahlula ngekhandlela ngibona khona ekhaya isibuko nohlula ngesibuko lesi sasentshitwa isibuko lesi awumani uhlole nje siyahola ngemuva sifaka lezinye izinto ufuthwe ngaso usentsheze uzokwazi usibhekana usithi ngibuka wena kuvela inkinga yakho la kungaveli ithombe sami la ngibukela khona ekhaya akusilula ngesibuko noma ukuhlola kunzima akusiyo umdlalo umprofethi wakho mina uDlamini umthandazi ngiphethe amakhandlela phansi amakhandlela abusisiwe amakhandlela avula inhlanhla umsebenzi ube khona ukukhaya dingukuza ngikuthande ngoba mina nginalamandla ekukhuleka engaphiwa wona futhi kube novasena osebenza kakhulu lapha engufaka kwezinye izinto engiyakunika ngikubusise futhi kube nensipho lapha sunlight la ekhaya iwasho zami zisebenza ngale nsipho le uGo1 uyosicitho uLocksmith konke nje ngoba isunlight ayinawo amakha even nami sebangivala ukuthi ngisebenzise ini roll on bathi ngifake sunlight ngifasa amakhwapheni bangivala even asentweni enukayo bathi ngifake perfume kuphela because perfume ingena ezimpahleni but uba clean ke into abayithanda kakhulu abantu abadala bala ekhalima ke ithunya zami so mbukelo khona ekhaya lensipho le inamandla izamakha iyesebenza kakhulu entweni zami mbukelo khona ekhaya ngiyahlola nje ubona ekhaya ngiphethe isihlahla sami noma ukude ngiyahlola but ekuseni ngifasa ngo10 ngibe ngiseThekwini ngiphethe iwasho nabe udinga ukungibona udinga ngikubusi ngisamsandla sovuleka izinto zakho ngiyophathela ini niwasho zakho ifuna zikhona khona amanzi khona impepho ikhona intambo khona sigeze ukhona Locksmith ukhona uGo1 ukhona avuma unkosazana omhlophe konke okufuna kumbule khona ekhaya uNkulunkulu yokubusisa amandla enginawo la ngikhona khona sake fike ewashweni sake fike eningi asemanzini nasejazini lami olubonako engigcokile njengamanje uNkulunkulu makenze imanga impilo yakho mbukelo khona ekhaya ngibambe kusena eThekwini uyakula ufuna nje ukungibona ufike ime lapha nje ngaselwandle eceni kwamanzi bese ke sikahlangana yonke into ifihlangane nginike iwasho zakho ngibusise bese uyahamba inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya yethehlane ethembeni ithembani ubona amahlombe ukuthi ngiphethe ini nawe kukhona ukuphethe kunamandla onawo owaphiwa ngabakini manje wena amandla onawo awasebenzisi hayi ukuthi awakusebentele awaboni ufuna wenze ini ukuze kuphume into zakho mina ngizokuphumelelisa njengomthandazi Dlamini inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya Jehova unamandla mongcwele egameni lakho inkosi yaphakade inkosi namazulwini sikhulekela ukukhanya moya ngojehova namandla uNkulunkulu aphakade ke moya onkazimulo monamandla ngena ngaphakathi ungcwele kumbukelo khona ekhaya Jehova namandla abusiseke uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ongcwele ngiyakhulekela egameni lakho Jehova namandla mkhwesabeka yezimanga moya wenkazimulo Jehova namandla moya yakijolisa lema olo musilo khanya haleluya